Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Long kumi kilek mana kilek keluk nak bentak sungi kinong ikan. Tiba kala use kat kini kisne mingi minta kat pro yang isi dos ben. Imad ikini rula dan kamban penlek dak kepet. Dan kamban penlek kepetnya ki bakinang ban sensia. Ndai tin ya bu tangi ki nong ikai. Bu yang ni tang bangi ting ila don sia kakam ikai ke tong ni ndai snem. Kai sungiru kalaya sakmat banten ya komplit yang ni bat kini ki fresh ke pun nginoi kini minister ni klik for exam matrik yang mentah ngakarai out of 60 nil ki pas matrik kita mentah ya kiru bakin lek kapet kaba jemcar kalong bah kerin dia jungi hak constitution kampu ya ka qualification nak mentah kini ki yan nakabanta kini minister wala do day ban bu tipi ya kiwai barok kita kam ibu lah ka qualification ni hapan pendep kita ki qualification barok andre kini kinong kawan jungi kepada kinong yalang kinong sensyar ya keribat kaca benrio ya kusliat i barok kawai kini pade kim padan ting tete ki babon na kini minister na farai dapat ka qualification jong ki matrik rugi papas kini aktif sana banyak kawan banyak perhatian ini banyak manjai kakak mensiam kacungi pak dingin sola syak niwan langi dan apeng kicing benjar ki bangi kenduk pun cat dari niwan pan dia senok bilang namar ni dawaya kacu kakam orang ini dawaya kawat kakak sarkar kaya snow kadon kiskor kadon hikmat kadon kamensiam kacing ipit lem kadai ban perkat ini kata senem kala penan kami ini dimentasi ikan berat ini kenungin lek hati ban ong ban lek ba mo kiu ba lek ngam don borsur nasut nangek scam ba ki kemi ki pa ki para nong hikai kiwai ki school nani ki para senam ki para kau ki para dok ki para senam ki joni ki nong hikai kisnu ku ya kacing joni kisnu ku le me kacing joni lada ong ban entah ya kacing bakla joni ke ya hap nim bakla mengi ke sarkar ka bakla balai ka su continue ini sangko kendai si continue ini hado rasinam kendai senam si bosnam penlong lang kenya yang ni hang ni Ada jawab ka sarkar kam khot ya kerana pi